Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ka senjuk kiwa he chnong jowai kum ka dak ban persya ya ka jingle kuman jong ka tenat penroi sor ka sorkar jela ban penken ria ya ki nyot na baro ki jakayo ki badan hasor jowai ha ka sipotri ku benai nailar arhajar arpuai kalami isha surok ban penpau ka jing persya ada ka bara ya ki jing tho ha ki plakat bala tho ya ki kentin bakadai ban penken ria no ya ki nyot syaka jaka the nyot ka bakerpang Lalabru bagi wehe snong kila yang hakmat kinyut ya kibala lumthum labon tayo kum hakmat ka DC office hala Thomas Jones bad hayau thamme kabadan hala thalabo Jadi sejauh ini, negi por dapat nyawi. Wat nailing ke di musab MLA le dapat apa di sini? Wat MLA itu meeting udah congi kelas isi. Nailing MLA le daong wa tay kerelang ne bentar kebahagamiat. Ini le sejauh ibi dan hirai. Ne bentar hikam bahagamiat ko koi kejengar. Ikrai curup dan hi wo MLA wo ginong mi kemat. Mulai Iongi wata neliang isi debrai wa lada jadi unak bagi hati sor juai yang usiang kamtam ini yang sejuk em ke program go bui hari Tuesday kemudian negasi wa ura plakat di kau penyu jaga sorkat kau penyu cenong cenong wat neliang MLA le dah lada ngi unak jap ngalau em lang cerupi jauh ikrek lang cerupi aywa kaman nek ketok koi ketinga Yulti dang angu wa jeg sila tau em lang wi ndai ha do ne mang yo cheki wa ta wa I percha jori ye wa nang le gi wan hai ta wa gani ka kam ka message ta ni da ni ke juai jo gi ka ta ga yit khimi yang ga regentia ndai kam yoi ga ni ta ga juai deman ga ka than wa jak ta I kam ga juai go man ga district headquarter wa I ke jingkar pat na waro gi nong chong chnong Irang bacanang yang ke regentia hura gobi kam jo la igi MLA yang ke regentia hura gobi to pat ki huang ki kita ke juai to ke district headquarter ile umat ni kam chela lebaj keji kita ke program yang ki ko kita peman ka ke smart juai hawa ka tung ke sma kan ni nang jor ko